Tungi Yumbi Oigadoriba Lamdamsigi hourakliba naha mayai kaba chinjaksingna landarakliba ashidagi ngakthoknaba pandamda District Sports Association Manipur ki meeting makada SISO Football Club oinam usak kangdabi club kam library na sinduna Manipur district ki manung chanba SISO Football Turf tanglei gas campus oinam da team kuntrana sarugyatuna mamang thagi jun ki tangkun kamanga tiki chatharakwa first SISO Trophy 5 main A side open soccer tournament ngarang Loinana Star Club Lona KYVO Quasify Bo Tarit Katarukta Maitiba Pitu na tournament na sige mapuoy ki Loisin Bigi Thoramda DSA Manipur ki President Wainaba Amadi SISO Turf Oinam ki proprietor na Marakpam Siam Sundar Elias Naupina Toyba Mitunglen Oina Sarugyaki tournament na sige West Player Star Club Loki Ingsan West Scorer na ki YVO Quaxify की Jackson Best Goalkeeper na Hello FC की Osana Best Discipline Team na SISO FC oinam nataki makoy daso sel की manam di trophy pi na pukning thawat ke tournament na sige mapuoy kraba Star Club utlauda lupa lising kuntra di trophy edugi runners up team da KYVO Quaxify da lupa lising tara mga di trophy manaw ina PK